Із того дня на 17 годин буде отримана і манифестація за дeti Červene pupče, того року без змагання нових композиціях. Dohvarené, že by od Húky rovniny boli otrimaní týž piatok 30. júnia na otvorenej scény u školy Petro Kuzmiak so spočátkom na 20 hodín i 30 minúty. U ranikoch tej manifestácii predložené, že by še otrimalo i zmahanie za najkrašší civodský i legínský hlas. Potom nastúpia naša društva so špivackýma i tanečnýma točkami. 1. julija na sobotu bude otrimaný švetočný koncert na otvorenej scéni u školi u Keresture. Dohovorené, že by popri domašnjoho mišaného choru, špivačov i folklornog ansamblu Keresturskog doma kulturi na koncertu nastupili hor Harmonija z Novog Sadu, jak i tanječni ansambl Kulturno-umetnickog društva Srbija zo Skuli. Okremni blok na švetočnim koncertu bude mat Podukljanski umetnický narodni ansambl Puna zo Sprešova zo Slovackej. Počatok koncertu planovaný za 21 hodinu. I toho roku počas rúži na sobotu s počatkom na 10 hodín bude otrimaný i Keresturský sajam oprez doma remeselníkov, na kotrim účast vežnju remeselníky i Združenje ženoh bajka.